Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe ya. Tekan tombol subscribe dan loncengnya gratis ya teman-teman. Mino, mau kemana Mino? Makan dulu, habisin. Kak dulu Nya, Ayah mau ikutan bangunin sahur. Boleh ya Nya? Boleh aja, tapi habisin dulu tuh sahurnya. Nanti keburu imsak deh. Terus hati-hati ya, jangan subuh-subuh pulangnya. Buruan tuh makan dulu, habisin. Baru makan sedikit kan tadi. Nanti aja Nya, tak keburu pergi tukang sahurnya. Anak kalau dibilangin kabur aja. Udah biarin tapi dia pulangnya. Tuh dia abang sahur ya. Abang sahur. Ayo boleh nggak bang ikut sahur bang, ikut bangunin sahur? Boleh, ayo kan pengen bang rasain bangunin sahur. Boleh no. Boleh yuk naik aja Gi. Buruan Gi naik yuk. Kita bangunin sahur. Asik, kita kalian bangunin sahur. Wah ada tukang sahur, ada yang tukang bangunin sahur, Wah Mino ikutan bangunin sahur ye. Ayo juga mau ikutan boleh nggak? Ikutan ye, boleh ye. Boleh naik aja Gi. Yuk naik yuk. Kita berangkat bangunin sahur orang-orang. Acang, lihat Acang. Tuh ada mobil bangunin sahur, Acang. Wah iya Jarwo. Yuk kita ikut yuk bangunin sahur yuk. Boleh nggak ya? Ada Mino sama boneka Boba. Ikut bangunin sahur ya, kita boleh ikut ya. Boleh naik aja yuk. Kita bangunin sahur orang-orang yuk. Sahur. Wah enak banget ya, kita bangunin orang-orang sahur nih, dapat pahala juga lagi. Ih, kapan lagi? Sebelum puasa doang misalnya kayak gini. Acang coba deh bangunin sahur deh Cong. Versi Ocong, coba deh Cong. Boleh, siapa takut. Dengerin nih ya, Ocong bangunin sahur orang-orang. Dengerin nih. Sahur, makhluk bumi, sahur kembali. Ayo bangun semuanya, sahur. Wah mantap, suaranya kayak Mami Peri ya, Jarwo, Boba. Iya bener, suaranya kayak Mami Peri, hehehe. Dah sampai di rumah Mino, teman-teman. Mino duluan ya, masuk duluan nih Mino ya. Mino mau sahur lagi, hati-hati di jalan ya teman-teman. Bisa kita bangunin sahur lagi ya. Dadah teman-teman, dadah, hati-hati. Ada juga Mino, dadah. Wah, untungnya masih ada tuh ayam panggang. Ayo tadi belum selesai sahurnya, mau makan lagi. Nih ayam panggang, enak banget nih ayamnya. Mino, tunggu Mino. Mino mau ngapain Mino? Udah imsak tahu, makan aja. Hah? Udah imsaknya? Iya udah imsak dari tadi. Kan tadinya bilang sebelum ikut bangun sahur lu makan habisin dulu. Ya udah deh, mau sholat dulu sholat subuh.
Wah, nggak berasa nih udah subuh aja. Tadi ayah sibuk bangunin sahur, ayah cuma makan sedikit. Gimana ini nanti puasanya, kuat nggak ya? Mudah-mudahan kuat deh.